ndabasuhuje bavandimwe izina rya Yesu Kristo. I greet you in Jesus' name, brethren. Ndabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. I wish you the blessing and peace from God. Ni Pastor Ntwarane Anastase tugiye gusangira ijambo ry'Imana. I'm Pastor Ntwarane Anastase. We are going to share the word of God. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana. So we are now going to talk about the word of God. Tugiye gukomeza kuvuga kwizera. And I want to remind you that we are still talking about faith. Uyu munsi ndashaka kuvuga kwizera gutsinda ibibazo bikomeye. Today I want to talk about the faith that defeats, that overcomes great strong problems. Kwizera kunesha ibibazo bikomeye. The faith that overcomes strong questions and problems. Reka dusenge Imana. Let us pray. Mana ishobora byose nk'umugisha abana bawe. Father Almighty God, bless your people. Utoranije kumva no kureba iri jambo ryawe. That you've chosen to look and listen to this word. Bahe umugisha. Give them the blessing. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Tugiye kuvuga kwizera gutsinda ibibazo bikomeye. We are now going to talk about the faith that overcomes great problems. Kwizera kunesha ibibazo bikomeye. The faith that overcomes difficult problems. Buriya kwizera niko gutsinda. Normally faith is the one which overcomes. Kandi kwizera niko gutsindwa. And the faith is the one which is being overcome. Niba rero turi kuvuga ngo kwizera gutsinda ibibazo bikomeye, ubwo bivuze ko tugomba kugira kwizera gukomeye kwatsinda ibyo bibazo bikomeye. So if we are talking about the faith that overcomes difficult problems, it means that we should have the faith that have that ability to overcome difficult problems. Ubwo bivuze ko niba ushaka gutsinda ibibazo bikomeye, nawe bizagusaba kugira kwizera gukomeye. This means that if you want to overcome difficult problems, it will also require you to have the difficult faith. Kandi buri muntu wese uri mu isi abagomba guhura n'ibibazo. And it's usual that every person, every man in the earth must meet with problems. Buri muntu wese, every person, agomba guhura n'ibibazo. Every single person in the earth meet with problems. Wavukiye muri iyi si wese. Whoever who have been born in this world. Uburyo rero dutsinda ibibazo, so the way we overcome problems, tubitsinda bitewe n'uburyo twizera. We overcome them according to our faith. Hari abandi bakoresha imbaraga zitandukanye. There are some other people who use different strength. Hari abarwanisha ubwenge bwabo. There are people who fight using their knowledge. Hari abarwanisha amafaranga yabo. There are the ones who fight using their money. Hari abarwanisha amashuri yabo. Others use their degrees. Hari abarwanisha ibintu bitandukanye bafite mu buzima. There are others who use other prosperities they have in usual life to fight. Ariko Dawidi yaravuze ngo, but David said, ngo se gutabarwa kwacu kwava hehe? Where do come for us to be saved, where does it come? Ni hehe gutabarwa kwacu kwava, ubufasha bwacu bwava he? Where our help comes from. That's how David asked himself. Ari mu bibazo, yari umwami kandi. David was a king and he was having problems. Aravuga ati mu misozi, ubwo ni mu miryango, ni mu nshuti, ni mu mafaranga. Aravuga ngo aho hose ndarebayo nkaburayo gutabarwa. Then he said that looking all around me, in my relatives, my family members, I can't find my help. Arangira avuga ngo gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Then he said that our help is coming from our Lord who have created the earth and the heaven. Rero hari abiringira amagare n'amafarashi, ni Dawidi wabivuze. So David said that somehow have their hope in the horses and in the horses and great powers. Hari abiringira amafaranga yabo. There are some who have their hope in their money. Ngariko twebwe twiringirira mu Uwiteka. But for us our hope is in the Lord. Twebwe twizerera mu Uwiteka. For us we trust in the Lord. Rero abana b'Imana banesha kubwo kwizera. So the children of God overcome through faith. Ntabwo tunesha kubwo amafaranga n'ibindi, tunesha kubwo kwizera. We do not overcome according to the amount of money that we have or other things, but we overcome through our faith. Ndetse n'ayo mafaranga tuyageraho biciye mu kwizera. And all the time we may have this amount of money through faith. Tugera ku mafaranga, tugira ubushobozi ku mafaranga biciye mu kwizera. We have the ability
to have much money through faith. hano mu kubara igice cya 13 Here in Numbers chapter 13, tubonamo abatasi batumwe kujya gutata igihugu bashaka gufata. we find explorers who were sent to explore the country that were about to capture. Guhera kuri 27 kugeza 33 niho nifuza kuvugaho. I would like to talk about from verse 27 up to 33. Aho ngaho rero tubona bagarura inkuru. Here we see them when they return back from the exploration. Ariko igitangaje bagiye ari 12. But something which is amazing, they went when there were 12 explorers. Kandi bagarutse bavuyemo ibice bibiri. But after returning back, they were divided themselves into two groups. Bacitsemo kabiri. They were divided into two groups. Kubera n'imirebere ibiri bari bafite no kwizera gutandukanye. Due to their different faith and their point of view. 10 bari bafite uko babonaga ibintu. 10 of them were having their different point of view. Abandi babiri nabo bafite uko babireba. And the other two were having their way of view. Kandi cyatumaga babibona gutyo no kwizera kwabo. But their view was based according to their faith. Ku murongo wa 33 verse 33, 10 bari bafite imirebere idafite kwizera, bavuze ko babonye abo bantu bagiyemo ngo ari abantu banini b'abanaki kandi ngo barebare, ngo bo bibonaga bameze nk'inzige. According to verse 33, 10 of them, they have their way of looking according to their faith. They say, we saw the Nephilim there, the descendants of Anak came from Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Nukuvuga ngo kwizera kwabo gufite ko kwaberetse ko bameze. This means that their faith has revealed themselves how they are. Kwizera kwawe kuguha igisobanuro cy'icyo uri cyo nawe. Your faith may show you who you are in reality. Kwizera kwawe kugufasha kumenya agaciro kawe. Your faith may help you to dig out your value. Kwizera kwawe kugufasha kumenya ibyo ushoboye. Your faith may help you to discover what you are able to do. Kwizera kwawe kugufasha kumenya aho ujya. Your faith may help you to know where you're heading to. Hano rero kuko bari bafite kwizera guto, ubwo nabo bibonye ari bato. So here because they were having a little faith, so they found themselves in a little situation. Ahubwo abanzi babo bakabona ari bo banini. So they find their enemies to be bigger than them. Mu gihe Kalebu na Yosuwa bo babonaga ko ari banini, abanzi babo ari bato. While for the other side of Caleb and Joshua, they found themselves to be greater than their enemies. Kubera kwizera kwabo buryo kwari kunini. Because of their great faith. Rero nugira kwizera gukomeye, so when you have a great faith, uzareba ibibazo ubigereranye n'Imana yawe. You will look at problems and you compare them with your God. Ntabwo uzareba ibibazo ngo ubyigereranyeho. You will not compare problems with yourself. Ntabwo uzareba ikigeragezo ngo ukigereranyeho. You will not look at the trial and you compare it to yourself. Ahubwo ukigereranya n'ubushobozi bw'Imana. Instead you will compare it to the ability of God. Aho rero haza ubutsinzi rero. So this is where the victory comes from. Rero bo barebye ibibazo babyigereranyaho. So for these 10 of the explorers looked for the problems, then they compared them to themselves. Ntibabigereranya n'Imana yawe. They didn't compare these problems to their God. Rero iyo tubishyize ku Mana bibubusa. So when we put all to God, they become nothing. Mu Baroma 8:31 hatwereka ko Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha. In Romans 8 chapter 8 verse 31, it shows that because God is on our side, there is no enemy against us. 32 akavuga ko Imana yaduhaye umwana wayo nta kindi yatwima. Then 32 they say that if God has given us his only son, what else is remaining for him to not give it? Abagabo bafite kwizera rero bazi ko Imana iri mu ruhande rwabo. The men with faith, they know that God is on their side. Abagore n'urubyiruko bafite kwizera bazi ko Imana ihagararanye nabo. So does the youth and the women with faith,
They know that God is on their side. kandi aho Imana ihagaze niho ubushobozi bwayo buhagaze. And truly where God is standing, that's where his ability is also present. Aho Imana iri n'imigisha yayo nihiri. Where God is present, his blessings are also there. N'amahoro yayo, his peace, n'imbaraga zayo, his power, n'ubutsinzi bwayo, his victory. ibyo byose biri ahiri. All of that, they are present where God is present. N'ubukire bwayo, his wealth. rero no kuvuga ngo niba iri mu ruhande rwacu n'ibyo birahari. So if God is on our side, all of those things are also on our side. Ugomba rero kugira kwizera kuzamutse, so we have to be having the upper faith kugira ngo dutsinde ibibazo bizamutse, so that we be able to deal with upper problems. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mana umugisha abana bawe. Father, bless your children bakurikiranyira ijambo ryawe, who have followed this word. ubagirire neza, Bless them, uzamure kwizera kwabo, so you raise up their faith, bahumuke amaso, so that their eyes be opened, barebe uburyo ari bagari mu bwami bwawe, so they can see how they are wide in your kingdom, ubagire neza and do good to them mu izina rya in Yesu. Jesus' name. Amen. Amen.